Tripura baca Sikkim ni Omes no Tripura rok paithang ka 10 over ban 92 run khai Tripura Omes no pura 8 wicket by paithang ka cha Tripura Omes no bai ke saimana sekang channel na subscribe khai di 89.5% tabuk phan borok rok subscribe khai ti amas matra 10.5% subscribe khai nan bukina subscribe khai I don't know ang phin phat subscribe khai di Tripura baca Sikkim ni Omes tokman Tripura bai ke tong na hino tabuk do Tripura paiman thang sinai bak tabuk pai kuno lap sekuroi Punjab team hai chong Tripura jotani last number ni 2 number tong kya Tripura team nang kaisen sana masuk u jaga wan samang tan bagi ong hino falto mang wan sarok angu jaga monjo kor mura sing tongan bagi sing Tripura team sabut khai tong kas khaya khamo as like inko jeman umta haita RCB Virat Kohli tongan bagi fans jaga mo sabut khayo Angka Tripura team monjo kor tongan bagi sabut khai ang hai si nagan kong agree dekhai na khayau nok tolo comment khai sade Tripura bacha Sikkim ni match Tripura toss jitioi decide khai ka toss jitioi decide khai ka poila bowling khaina ni आज अगस्त Sikkim ra poila over na wase 3 ball 1 wicket main thaka Mani Shankar Mura Singh ball bai no Mani Shankar Mura Singh 3 ball 1 run ni 1 wicket main thaka ta 1 over no Mani Shankar Mura Singh 2 over khitar kha 2 over no pura 3 run sido 1 wicket na hoita One point can Sikkim rang batting again pura wase pura jirai thang siuta jebara kwar pele si 24 run si 2 wicket thang chaka wan sakbak 350 run pan ji khaima galang na do hinai sana thako match ekdom pura boring totally boring phayu thangu je phaiman je thangman hi do omtai mang song tong chuta Sikkim ne player omta hai Parvez Sultan asu mar ko wicket mi na khabli ke haken je Sikkim ra cost master Ernest Lolit Chetri bo khai ka 21 bowler tesan Le Yong Lepsa khai ka 17 ball 21 run tai Sunil Prasad Roshan Kumar Tamsu Mungloksa Bokhai ka 17 ball 18 run umai kan Sikkim rang total run usko tlang me ka 91 run 10 wicket by aswa run thai kamun je monjong kan over asuk best rakang mami khai ka tai sokparok puja kha je ball dai narung mer ongka hain baga feeling loss ta Tripura bowling no ma bola ni chibarak je Sikkim rang 91 on pura all wicket khaima bogi Parvez Sultan na kha 4 over 13 run ni 4 wicket na kha Audai Sarkar na kha 4 over 16 run dioi 2 wicket na kha chin Tripura haste ni je popular monchong na kha 4 over 2 wicket na oi nai 20 run rikhata Omes na to sungtai kaham kan saman Omes na to mukmun paina ke busuk Tripura busuk wicket u jaga thang Omes na pain Omes chung chung nain bagi nasinglai tong khai deba Tripura Omes na paina bagi pan Tripura 2 wicket thanga na kha Bikram Kumar Das bai Shankar Pal bro kuno ka a jaga Shankar Pal 6 ball 12 run pura 2 sin striker bai out noin thakomun pore Jesse Ohar ka bau 10 ball 32 run khipo out noin pore Mandip Singh Ohar ka haken Omes na paitha ka Bikram Kumar Das khai ka 28 ball 42 run 42 run khai kata Tripura Omes na bagi pa yang na hinu run ongkha 91 target 92 Tripura par pele 64 run khai 1 wicket thangoi nai Hingga Tripura Omes na paitha ka 8 wicket by tai side ball tong khota baki thungjang nai 10 over 3 ball ban Tripura 92 run khai 2 wicket chokrai tai Omes na Tripura paiman bawai ni bro 8.2 nai 7 number position na thangoi tongoi khata Tripura rong next match nai Surastra bai kitai Omes ni man of the match na Tripura versus Sikkim ni Omes ni man of the match ke to Parvez Sultan ma kha thangnai match bo bono mano ta Tripura versus Uttarakhand ni match bono aro man of the match Parvez Sultan no mano Tripura tai Omes no pai bo lap kuroi pai bo tekunu lap kuroi emon se chikang bro kisa kaham ke thung tam khon baro daro bo thung pura Gujarat bai Tamil Nadu ro bo thung tam song khamo Tripura umtai ka faltu kam khayo bang tai ka match tong Surastra bai je 5 December a match nam nai Tripura pai thangnai je jaga pai bo lap kuroi pai bo lap kuri a jaga Tripura rok pai mano kahama ke pai nai a jaga nai je so kenak tolo comment khai chari dolok Tripura versus Sikkim ni match nok bahai nang jaka nang nai ni bahai nang jaka angle sana thake totally pura boring nang jaka hi Nak bahai nang jaka umno tolo comment khai chari ang to mon songkon ni khelain bagi sing nai tai oinen over kan tos nai ya Nak bone ang hai mon songkon ni ball sing nai unok tolo comment khai chari ta tai subscribe khai kani